Reng balag-balag at aysor a kabliking dalan ing meging target ni Angeles City Traffic Development Office o ACTDO kaya be reng pilang telecommunications company bang samasan at isecure lareti ketiking barangay San Nicolas, Angeles City. GYT lalam ning inisyatiba ng Mayor Carmelo John Lazatin II bilang parte ning road safety at urban maintenance program ning city government. Kapag nasaning takbang nga iwasan ning posibleng aksidente kareng motorista at pedestrian, asang kandareng balag-balag a kabli. Apanatiling masalese kimot na ning trapiko at apasanting ing kabilugan na kaayusan ning syudad. Agpangking city government balabalaw sin pa makipag-ugnayan ning ACTDO kareng pribadong kumpanya bang asiguradong ligtas at organisadong komunidad King Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.